Magologolo a banamedi ba difofane tša Mango ba tlogetše ba šaretšwe ka boemafofaneng bja boditšhabatšhabe ba Cape Town le bja OR Tambo lehono morago gore e fege maeto a yona a difofane. Bontši ke bao ba rego ba boditšwe ka morago ga nako gore go ka se be le maeto a difofane lehono. Ke lekga la bobedi le nyaga banamedi ba itemogela se ka ge Mango e palwetše ko go fihlelela dinyakwa tša balekudi. Go begwa ge khamphani ye e kolota khamphani ya ditirelo tša bofofiši diranta tše dimilione tše 50 seswai. We can confirm that our services and all flights are temporarily suspended from today, 27 July 2021, until further notice, and this is due to outstanding payments to Air Traffic Navigation Solutions Company. I must also indicate that senior management team and our shareholder are locked in emergency discussions to find an amicable solution to this impasse. All affected customers with valid and available contact details will be informed via email and SMSs accordingly. Ka mošupologo South African Cabin Crew Association, Mango Pilots Association le NUMSA di rometše dingwalo tša yona tša tšhoganetšo kgorontsheko gore Mango e beo ka tlase ga tlhakodišo ya kgwebo. Khamphani ye ya difofane e paletšwe ke go lefela megolo ya bašomi ba yona ba 740 tekano ya dikgwedi tše pedi. Ge le Mango e karabetše ka la gore ya go tšwela pele ka mošomo wa yona wa go šoma mo nakong ya go se fetše pelo. Kgoro ya dikgwebo tša mmušo e re tshepa gore leano la tlhokodišo ya kgwebo le ya go thuša khamphani ye go hwetša dithoto tša yona morago.